urakoze cyane urakoze cyane ufite iminota 3 yonyine cyangwa itarenga 4 kugira ngo ndavuga umukinnyi umwe muri APR kuri APR simvuga babiri APR ifite umukinnyi yamaze kurangirwa n'umu agent wo muri Cote d'Ivoire ntabwo APR yamuguze mu nyuve neza ikiganiro kimwe ejo twumvaga Rugangura bimeze bite kwizigira atambwira ati Rugaju nago nshaka ibibu icyo bita APR ntiyamuguze n'umukinnyi bagire komanze ariko impamvu mu bakinnyi bahari ari we nahisemo gutangazaho nuko nabonye CV ye mbonira remereye ndavuga nti umuntu APR bayihaye ashobora kuba arakasa mutwe yitwa Celestin Ekwa akaba ari umukinnyi w'imyaka 23 yavutse 2002 akomoka muri Cote d'Ivoire akina nka second striker umwataka wa kabiri akaba aturuka mu ikipe ya ASEC Mimosa ikipe ASEC Mimosa yamutijwe n'ikipe yitwa Zomani yiwabo muri Cote d'Ivoire muri Confederation Cup uyu mwaka yakinnye match enye atsinda ibitego 2 ikipe ye yaviriyemo muri kimwe cya kane cya Confederation Cup ikuyemo n'ikipe ya Berkane yanatwaye iki gikombe yatowe nk'umukinnyi mwiza muri championnat ya Cote d'Ivoire aho yatsinze ibitego 15 muri championnat atanga assist 12 yagize uruhare mu bitego 27 afite amasezerano y'umwaka umwe asigaye muri ikipe yitwa Zoman kuko niyo yamutije ASEC Mimosa ASEC Mimosa yo ayirimo nk'inizanyo ako gaciro k'umwaka umwe ikipe ye iri kuvuga iti umuntu umushaka nishyure $100,000 hanyuma yiganirire n'umukinnyi zandani zingwa mu matwi ziravuga ko umukinnyi avuga ko umaze kurangizanya n'ikipe ya Zoman ariyo kipe ye yamutije ASEC Mimosa ukayishyura $100,000 shaka we aratanga ngo proposal 2 gusa urama signing on fee $50,000 ujye umemba umushahara $12,000 option ya mbere cyangwa se urama signing on fee $100,000 ujye umemba umushahara $8,000 ndagasubiramo neza ishyura Zoman $100,000 njye urama $50,000 ku giti cyanjye ujye umemba 12 buri kwezi cyangwa se urama $100,000 ujye umemba $8,000 ku kwezi uyu mukinnyi ari ku meza ya APR ariko nandi makipe atandukanye muri Tanzania yatangiye gushaka kumugura kuko ubu ngubu muri Cote d'Ivoire ni isoko rikomeye muri Tanzania bakuye babakinnyi benshi naba Azizki n'abandi bagiye batandukanye nibo bagiye babakura n'abandi bakinnyi benshi mwagiye mubona bakomeye bo muri Tanzania kuri ubu rero soza kuri APR ko muri umukinnyi na Simba yamushatse ejo bundi Simba yaramushatse ku rwego rwo hejuru cyane none se za Simba na za Yanga Ange Ekwa Simba wameulizia upatikanaji wa mshambuliaji Ekwa Ange Celestin cyane kuko impamvu babemera nuko nka Shan Kalabu yavuye muri Cote d'Ivoire ari muri Tanzania muramuzi umukinnyi yitwa Ashare Awa yavuye muri Stella yo muri Cote d'Ivoire ari muri Simba muramuzi Azizki muramuzi Paco Mezuzwa bavuye muri ASEC Mimosa muramuzi Yao ukina kuri kabiri nawe wo muri Young Africans nawe yavuye muri Cote d'Ivoire ni soko riri abakinnyi bakomeye ariko bahenza amakipe muri Tanzania ajyayo nandi makipe y'ibigugu muri Afrika APR nibishaka amatsinda naho igomba gushakira utuntu tw'ingenzi tundi muri APR hari umuyobozi umwe mu bari hejuru cyane muri APR ubwo mvuze mu bari hejuru mugomba kumva namwe mu bari ku nyenyeri guhera kuri general yarambwiye ati hari inkuru mwatangaje yuko hari abakinnyi bacu barimo Clement ndetse na Claude bashobora gusohoka yaravuze ati na best player wacu usohoka turashaka ikipe ikomeye ntitugurisha aba bakinnyi keretse yaje interest z'ikipe idasanzwe itanga ibya mirenge atari kizo za Azam muvuga zo muri Tanzania ashira biraro have na Claude wajya muri Azam tidufite amafaranga Azam ni ikipe itatugura ariko Clement ni pyramide kitse niba pyramide wenda izaza Pavel zirabandi bagiye mu biruhuko we baramwe ati ugumye naha
turebe uburyo twakemura ikibazo cyawe. Paveri natongera amasezerano agasohoka, APR nzaza mbabwira umuzamu ishobora kuba izazana yamaze gushyirwa ku meza ya APR, afatira kimwe mu bihugu bikomeye muri Afurika. Ndamubabikiye kwa mbere, inkuru zose ntiwazimara, transfer wabuzisha. Umutoza wa APR biravuga yuko ngo ari umuntu ukora umuhoka hano muri Afurika. Hari umuntu wandiye urwara arambwa ngo akomoka muri Maroc, sinzi niba ari byo cyangwa niba atari byo. Inkuru y'umutoza ni imwe mu nkuru ntizeye, ndashaka kugira ibyo mvugaho byinshi. Cyo kora avuye muri Afurika, ubwo mwazavuga muti Rugaju niwe yavuze ko akomoka muri Maroc, ubwo byari byo. muri Maghreb ubundi n'abatoza nizangoye mu matwi kwa kundi uba wihitira ukavuga ati uyu muntu mwizere si mwizere, ariko ugapfa kuvuga ati reka mfe kumva kwari. Hanyuma hari rutahizamu tuzaganiraho kuwa mbere, tuzasesengura, ukomoka muri Togo, watakisha imoso, yitwa Yao Evra Axel. Somali no zina Somani ubizi Somani we aya mazina yo muri Cote d'Ivoire niwe nayaha. Yao Evra Abanyo yitwa Yao Evra Abanyo. Ava mu ikipe yitwa Aso Chef Officiel yo muri Algeria. Uyu mukinnyi yo muri Algeria akomoka muri Togo. Uyu mukinnyi usibye gusa kw'abatetsi n'abashefu bahari Ikirongi baba bafite akazi ko gushaka litiro 3 z'amata buri gitondo, yibrosa amaze kunywa icyo litiro 3, kimeze nk'igisimba ngo gihabaro kiba kishyira ku gatoza cyegamira. Uyu Rushema Chris yishaka ngo nukwegamira kazajya kubita gashyira mu izamu, iyo adatsinze ngataharira. Waravuga ati nimushake nye nimumpe n'amafaranga menshi dusinye ku bitego. Ni umwataka ngo yamini ya wimoso aravuga ati niba APR ifite umupaseri mwiza cyane w'umuwinga nk'uwo bafite, n'abandi shaka amatsinda naya bageza. Uyu muzamu nanjye namubonye, ariko reka ne umuzamu namubonye, ne kumutangana mubikire kuwa mbere, mubikire kuwa mbere. Aba Jean de Jouer hano bari kohereza imirimo Inyabigenge umuriro naho kuwa mbere, umuzamu naho kuwa mbere reka nkuru imwe abantu bakwiriye kujyana. APR barayibazaho ibintu bibiri. Yego, APR iri ku isoko iminota 3 ry'umutoza. Reka mbabwire umutoza Gamondi niwe bari kuganira, ariko Mickey Junior yarashe bombe ku mugoroba. Rugangura tweet wayibonye? Nayibonye. Gamondi ni umutoza ngo wibereye mu Butaliyani, ari kurya amaspaghetti bolognese, ari muri za pasta, yibereye mu bindi bintu by'ibiceri, ari ku mazi yari kubirugwa ntashaka kumenya, ari mu mizabibu hariya yibereye kumwe na bapiri. Ngo abantu bamuvuze ngo bamubonye kuri aeroport Kigali, Mickey Junior yasetsa aratembagara bati cyo kora Abanyarwanda so kubeshya murakabije, ati rwose ibyo ni ikinyoma, kugira ngo agukonfirme Mickey Junior akari umuntu we cyane. Ngiye yanyereye screenshot Gamonda mubaza ibintu byo mu Rwanda, screenshot gutya chat za WhatsApp view once, ngiye yarazinyihereye chat bagiranye amubaza boro za hano mu Rwanda. Tambwa ati nanjye simbizi, reka nkubarize uko bihagaze ibintu birema amatereko. Aho rero Gamonda ariko ibiganiro na APR ntago yavuze yuko bitabaye, ko birahari ibiganiro na APR. Uyu mutoza rero ngo agomba kuboneka vuba. APR ngo nicyo kiraje ishinga inama ni nyinshi cyane, ariko ntibikuraho ko APR iri gushaka winga macacari, tuzasobanura byihariye kariteze ejo. Nagize amahirwe rero umunyamakuru biganiro Anta, murabizi ko aba umuscout yasigaye scoutinga, ambwa ati Rugaju atukurikirana umuwinga wavutse tariki 16 z'ukwa gatandatu 2006, umusore upima metero 1 na santimetero 74, umusore ufite imbaraga, ni umuwinga ukina akinisha ikirenge cy'iburyo, bawita winger striker, no kuvuga no forward. Yatsinze ibitego 10 muri shampiyona ya Burkina Faso mu ikipe ya Saritas, atanga imipira 7 yavuyemo ibitego, kandi match enye za nyuma muri shampiyona ntabwo azikinnye, yazora mu bitego 17. No mu Burkinabe ari guhamagarwa muri equipe nationale yabo nkuru, ariko ubundi yakineye abato ba Burkina Faso bose kugeza nubwo na equipe cani yabo yayikiniye. Uyu muwinga hatari ikipe akina mu Saritas ni umugabo w'umukoroneri ukomeye cyane muri Burkina Faso. Antambwe atafita n'umugore mwiza cyane w'inzobe, ati umukoroneri arakomeye cyane, ati uyu mukoroneri ikipe ari Hilal ya Ibenge yari ipimye, arayibwira ati udafite inoti $200 nta kintu nganira nawe.
ikipe ngo ya Ibenga yageze itanga 150 barayangira usibye ko Ibenga yanayivuyemo hari Hilal igihari EPR binyuze muri Watara barambwa ati tubarize matakwa ibikenewe kugira ngo tuzane uriya mu winga w'ishanyarazi hatari kuko uno mwana izo match enye za nyuma atakirinye yari yagiye mu Bufaransa mwigerageza mu ikipe yitwa Twayo mu Bufaransa agezeyo akora teste amara ibyumweru 3 amwe ati taha tuzagusubiza iri pareke wenda tatsinze iyo teste mu Bufaransa ariko ni mu Bufaransa nyine ni umuwinga utsindisha indyo imoso narebye highlights yitwa Jacques Pantalon yitwa Jacques Pantalou Pantalou yitwa Jacques Pantalou kandi nayo byazanzanira Pantalou Jacques Pantalou ateye ubwoba ni winga hatari atego atera makufra ni ruvumbu ugenda kuri kufra Jacques Pantalou ibyo 150 by'amadolari yitwa Jacques Pantalou Diala 200 APR zabire ahubwo se ni Pantalou ni Pantoulou rugangura soma Jacques Pantoulou Diala Pantoulou Diala ni Jacques Pantoulou Diala yabakenewe ni murebura afite imbaraga n'umusore ifaranga saba APR barayibwiye bati ni mu 200 by'amadolari mukamuhereza umushahara 8,000 by'amadolari buri kwezi aramanuka Nyarugenge afata uruhande rw'ibumoso kuko akinisha indyo kumuhemba niba abandi ngo yavuye mu kibuga adatsinze ataharira gusa ibitego 10 yarabitsinze assist 7 abantu bafite ubumenyi mu kudoda incundura bagiye kubona akazi bamwita bazajya zica buri munsi Pantalou Diala ejo ndabazana undi mwataka watakisha imoso ufite impungenge kuri amafaranga yamukandagira ishaka ayo mafaranga yamukandagira irashaka gusinyishiriza rimwe n'abana b'abanyarwanda ngo biri kugenda neza Frank saying ine bahagaze mu 200 by'amadolari kuza muri APR byaba bikubiye iyo level none mu manyarwanda ari miliyoni 244 oya bawamu ko bita Jacques Pantalou mwembi 8,000 by'amadolari nangaye mu manyarwanda umunani wo bamuhemba kumuhemba je vais bien ariko recrutement ariko nyine none se kukeneye umukinnyi ukomeye wabigenza hanyuma ku munsi waje kwizigira indi nkuru dusize